Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pamasih meraja kuliripong Allah taala. Napasi runtui telu papedal bahkan 4 rezeki yang besar. Nomor di umur malampi adi singam. Yang kedua adalah kesempatan. Yang ketiga adalah iman. Ada ulama menambahkan yang keempat adalah hidayah. Jadi apa-apa salam memagi-magi iya rupa pedale lalan na tapae napasukur Islam, iman dan ihsan. Ya komakadaki Islam asal langam berarti pangkau ketu. Sempajang asal langam itu 5. Sempajang syahadat, sempajang puasa, seka, si bawah haji. Iya ro komak bicara asal langam itu berarti anu ipigok. Iya mi komakadani te tepa tania tu pangkau kan. Tapi atim pawai. Jadi kui ati dena wat di to makada iya na atama tepat na pong Allah taala dena wat di iya ko to makada salang cocok ni tapi aku to makada to tepat kak de nasaba iya tepat pong Allah taala mi makatani kui ati na taruh makanya tanda orang beriman itu engkau koya korang melebihi na narampi matu pong Allah taala wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asan na po ang Allah Ta'ala wajilat qulubuhum bergetar kalbunya. Jadi ya ko makaday pa bang Allahu Akbar na di pagaga kedok ko ilalang tanya to tama. Iya. Kamaku ya komeki misangi contoh na lebih magampang paham. Kabiasa manang ikalolo. Biasa manang anak daray di makun ray. Ya waktu takalolo nang kanak dari pujila da napay na taputay asan na kami manok kilalan. Itu ya sama koro nang ka panak dari na pujila da tu napay na taputay asan na napay makada misalnya Maryam. Maryam tapang ka. Ina riasang wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makaday pak bang ya Allahu Akbar. Na de tiga gaya roke do papadero na kita puasan nero tomlada ipoji berarti kita belum beriman. Baru berislam. Ya. Jadi itu nama gampang. Makanya angka Tuhan desa na nabita. Angka tu sikiri pakabaru itapak. Tanya pakabaru asal langang tapak ini pakabaru. Jadi aku meki tambay patatambay tapak irilalan na atita. Angka sikiri na. Makanya nabita. Bahacay kalimat la ilaha illallah. Makanya Tuhan desa ya. Jadidu imanikum bi kalimatin la ilaha illallah. Pakabarui artinya upgrade pendrei tabayi tepak mu dengan kalimat la ilaha illallah. Angka na tahu pandrita tu maling pak gangkang maka daya ko mo baca akap itu pulo si disabbu ya la ilaha illallah insyaallah. Mereka tanayiki biasa ni baca la ilaha illallah akap itu pulo si disabbu. Dia penangkah. Iya na tunasang sikir tidak. Yang ketiga sesikir tidak.
angka biasa wacarmangi gaganan ka protes sih. Nah samagi je nang kay itapu maka da seko 70 si disabu. Akin rimon ro dasar nero kagahan desa na pulo ko nabita. De makui. Tungka sewa pa angka titik laburna. Angka titik laburna. Ya sange titik labur ya ko wae si ratu pi daraja pelana na perede. Ya ko dia nadapi si ratu daraja dia narede. Namo limangas so tapalla ko dia nadapi si ratu dia narede. Tapi ya to nadapi si ratu daraja pelana tu wae tata irede. Maku itu. Jadi ini riasat titik labur. Besi makoto. Ya nadena nadapi pitu ratu daraja layase. Dia namanya macolo. To limatat dak mako tu tapi ya nadapi ya tu lebih itu. Naliwang italu ratu pelana macolo baja makoto. Angka mana titik laburna. Iya naro atiro maka dia to pandita pa hakiki. Ya pure mulai iro lalangang nasaba pura ni na paresa, pura to ni na tes. Pura to ni na pigaw. Maka dia ko sikiri la ilaha illallah. Iya panabatut tamo ko tie maksimal itu 70 si disabu. Betul ni itu. Jadi kita coba-coba gare. Itu cicam itu dangan patak jalap bicek dek. Dek tahu na meta. Ya ko patak jang 10-5 menit tu nadapi ni. Iya. Iya mi ko malampi berarti tak baca la ilaha illallah arwah aja si tengah. Iya, ko makir. Nah itu. Iya. Jadi dia nama gampang. Iya na tu tapi maka dia tahu pandai tapa hakiki iya na ro titik labur na ro. Jadi ya komelo ko nadapi punca ibu karap pintu hatimu bergetar kalbu ketika disebut lafaz Allah. Coba ites ya. Ir. Jadi kalau Pak Guru nih ini meninondro itu. Iya kok kasih ratu mi baca maklaba iya mi matu ko pura ni baca sekoro nadapi ni ro agagero magampan itu monrinna magampan. Jadi pada ko care pa waju-waju. Iya nade na bekli jolo ko malak dai macare pa. Pacingi jolo. Iya nama pacin, iya tu ropo-ropo mondre ko madak ke manyaman ni namo ya sampaka manina lega. Tapi ia koropo matai sa melo tak sampakan de kan kasope tak bampak de na melo. Maku itu situnganna prosesna penyucian jiwa di dalam agama. Yana tunang kaya sa tazkiyatun nufus. Apa ia tu ko ni gasanay Imamul Ghazali makadami tu tasawuf. Maka dia tasawuf ko ba bicarogi. Tapi ia ko ulama-ulama yang anti tasawuf, dia itu nak ada tasawuf, maka dia tazkiyatun nufus, ya. Biasa tangkali ngadi kalimat tazkiyatun nufus penyucian jiwa. Dia itu nak ada tasawuf karena dia tidak mau menerima tasawuf. Tasawuf itu musyrik, tasawuf itu bidah. Tapi aku makai tazkiyatun nufus terima padahal padamu itu asal nami leang iya aku tahu sinjai makai loki makbusa iya aku tahu sengka makai loki manre iya aku tahu mangkasa makai lampaki kado padamu iya matau manre matau kado yang tahu makbusa liam ni bahasa nah iya makiro. Jadi dalam penyucian jiwa maka di tazkiyatun nufus jadi aku makai laki patasawuf iya naro. Jadi kita coba gere untuk penyucian jiwa itu. Nah sebab itu agama kan makin rupa. Asal langang, irona asal langange ya pita mana petuh. Ya ko salang ita ya pita. Sampaja paita. Haji pita to. Sakka pita to. Ya ko tak maka majasaka kita po dalalir to materi masaka maka de sakka ku ya. Namo de nah kada ajarakallahu bima wa ka. Namo de nah baca yang empat kita po kada sakka ku ya. Iya diinformasikan kalau sakat. Iya. Jadi ko sakka tapodang ite maka kada sakka. Iya tu ampai biasa ko basnas diumumkan seko sakka tamah. Itu ko sakat mesti disampaikan. Iya miko ibadah sunnah aja na pitala. Makanya aku makai cucu bentuk tapi sampai sunnah makanya aku bawa lo boleh. Iya ko haji akadaki akibu acara walimatus safar. Supaya nilodongan ite ko tumejo kalau haji. Iya ko melau umrah namo de niunda tawe. Iya sunnah makanya tu ko makai cucu gajan ni samanang teh makanya mikilo mengumrah. Iyo pokok haji makanya ko nisanya teh nilodongan. Karena itu ibadah wajib. Iyo ko umrah de to. Iya, amode. Pada mo ko to masumbang makanya mi ko rahasia ko to masumbang pak. Iya ko kasumbangan ade ni teh teh nang kalinga teh ko to masumbang tu makanya jalan.
Pede rahasia ko sumbangan pede makanja itu. Iya ko ya tu maka dai tanpa nama masih dijuta karena Allah. Pak minta toje itu tahu ya ko lima sabu sumbangan karena Allah. Ya ko si dijuta sana na tepuh. Nah balik sana po Allah Taala ko 5 sabu na sumbangan. itu jadi benar karena magi ko cek dai na sana po Allah Taala mapinakurang oh karena Allah 10 sabu. Iya ko sana hajian 500 sabu po. Jadi itu tapi itu kagak kok dia kagak. Kayaknya ulama kita di tarekat itu maka dah mestinya ko 500 sabu akan aku karena Allah. Ya ko asam 5 sabu rupiah sabu tepuh. Aja na sana po Allah Taala mapinakurang. Jadi itu kemudian irona makadaka ya ko sunnah usahakan ngina kali cubu pasti dakai makanya ko rahasia kanya ko denis sangite ko tomas sumbang iya lalu celengang to makapajana makanya ko tolong masam paja subuh de pagaga to ko masigi ipata mame man ko celengang de nang kanite te makada masumbang ya anu de nang iya makanya itu ko rahasia bahkan nang kana rampi pong Allah Taala ta hadis qudsi tanya hadis qudsi langsung pula ku pong Allah Taala maka di pong Allah Taala nigi atakku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan ng parewakang maga ya sange de na bilangan nga nalenga de na irita maka da disiaga ya sumbang ko lalu cilengang ito makapajaban ni gata silampa di siratutogi di 50 togi siagi yo pumidi malari maloli supaya jalur ni kata disirati aja jaga gipe pertama disampai madani itu jadi makanya sumbangan kode deni rissa kada siaga maka dai Allah Taala ya kode ni sangi atakuna dena bilangan nga batong na deni rissa to yo ko maka 50 sabu tapi kai risan jadi namo 5 sabu mi kode ni rissa ina tunah kada patareka ya kikaji asa sikiri maika maka dia ayo ladina amanu zkurullaha dzikran katsira sana tamatapa na pong Allah Taala sini tamatapa asikri ko ari ngerako lori pong Allah Taala dengan zikir yang banyak kaya kaniya sa mega pa maka da si sabu dia na mega ko si sabu nang kamo patu 2 sabu ya sena maka da 10 sabu dia na mega nang kamo patu 20 sabu ya sena maka da 500 sabu dia na mega ya tu apa ang kamo patu si di juta sena kada kaya kapiasa mega kada sikiri bawa no aja mo bilang ya ko dia na musta ngireke ngina ti asa mai ka makiro itu ya na tunakada aja nang mo bilang ko tanya wirid kecuali wirid mesti dihitung bahasa nana baca kul Allahu ka 10 atau pura sampai subuh kul Allahu ka 10 baca maka dia nabita nigi tau baca kul Allahu ka 10 di waktu pagi maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga yaki borang ni bolok kilala na surga tu kul Allah ina mo dia na sampai subuh pak yang penting na baca kul Allahu ka 10 ka bolana dia minta tamah ini ubodane ka makalami nabita banallahu lahu baitan fil jannah lay bangungang istana kilala na surga dia nakala nabita ipatami surga de makalami bangungang ibola jadi na tau pura na masampai subuh na baca ka 10 ang kajancengan na tama surga ang katoon ron iya ina tu ampai ko to pura masampai subuh dito nakada to monro tuda pak ya ko to marep pamelo taparewa de marigaga ukko kilalangnya mamotor ki baca kul Allah baca motor oke sambil naik motor dito nakada nabi tatu dapat aku masigi de makalami aku pura sampai subuh magi namun lah tupi boleh dibaca agan man tu kunrut tato ngako de tu le baca kul Allah ka 10 tiba to ngakunrut itu ko yo munya kul Allah ka 10 de tu le baca ne ko kul Allah ibala itu pak pitu bidati pitu itu kul Allah sama lam yadi walam yulad walam yakul lahu pitu bidati itu nah selesai itu jadi onro gampang nah iya nalai decen nang kaje ayah khusus pak nalai decen apa iya kene korato ngapai patamma napa melo ireke tawe maka da salama wahai man rasaki nalai decen nang kaya ayah khusus ina rupa masena pong Allah Taala itu gari nabi teh maka dia kumu baca kul Allahu ka cicam itu sepertiga Al-Qur'an bagi talun na tu Qur'an yang mau baca pahalan iya jadi kui baca katalu berarti padan kita mari Qur'annya kecicam yana tu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu tunang kasaruban na nabita warna hijau majure oi napuji sahabat napuji Abu Bakar napuji Umar napuji Sayyidina Ali napuji tu Utsman Ibnu Abbas makoto ina iya na napake nabita tapi ini saro nabita nah kada napuji je sahabat aku tapi dia na ci dipuji megai de kena ci di mo inar bami ronale name kita ko carana ya lengi majai nyawana imaki buat sayembara nabita pertandingan
Podangi sahabat air maka dah bisa je tu kada mau Cina sarubaku. Tapi ni gini mulai patamma ikorangnya mapa mulai pernah sampai jangi seletuk subuh belum subuh. Nah patamma ita 20 geso. Alina punah sarubaku. Wah, alena sama pa mulai matu kon ni mengaji ni. Dan napura masam pejangi sesi gandru su mengaji. Abu Bakar, Umar, Utsman. Mengaji mana? Sisana tama basubu teh pa jadi mengaji. Iya riolo pak metai baca korangnya. Apa dia apa aja korata ini? Iya korata ini kertasa, iya korangnya riolo tulang. Oh napai jepu buku ini baca paling lah siala sih. Yo pemako kok makanya malam patah we. Lai sorok mami mako kok ki hati ya riolo deh. Tulang ko pala pakar Roma ipa silapo. Mondri kapa ni makana mondri karung. Lai getta buku mako ni baca pura si paling lah sih. Ya lah si balulangnya napai baca maka beko. Pada mia tu ini kesana ketuka harta karun no maka ada apa kata pulau unta TKI goncing peti besinah petinah kata pulau unta TKI natanya gonci papa ada rapo-rapo apa ya gonci nata riolo marenda ki koi barang jadi maraja gonci na melo pada tarunga bingkunge ya tuh gonci yalla cakange maka dapat pulau unta deh to na pada gonci ta maka ada gonci besi deh na koro maraja gonci nata riolo pada tarunga bingkunge apa adi lah cakang ni ya no pata pulau unta TKI jadi aja mau tak kada boleh gaparo deh to makitu jadi iya na sahabat mengaji pokok nasi gandrusu mengaji basubu itawe pura ni masam paja subuh teh tapagili ni nabitan kami ni saruban na bawa napa makar tani Abu Bakar maga baca mo latu mo maka Abu Bakar wae silam pati sitang ya Rasulullah di panalatu maka ide itu ngale sarubangnya Umar tani Umar maka ada Umar namu ya dia tu nalatu ya Rasulullah amang aku memeli Utsman nasawe ya si di mani cek dia lada mani ya Rasulullah tapi dia nalatu maka demi Nabi tadi itu nalatu maka Sayyidina Ali tapa mate sabar aja bana tatana ya Rasulullah kana mage nasa mangarok-ngarok matinro di pangaji mengaji mo nasa cinampa napa idi yala korage pajan yalena ano to napa kidi pakanjagi pagatake pajan yalena maka Nabi tadi tanatani mo maka baca mengaji matu itu lil wakala sanai tanai mage ke Sayyidina Ali nasa alhamdulillah ya Rasulullah akka 10 patamana paka matinro tasih sabae nasa piko na maka de nabi juga minta mengaji maka de Sayyidina Ali ya Rasulullah biasa kak lalu ko kamarata iyolo na kamarata wola tapodangi Aisyah maka de nigi baca qul Allahu kacica pada ko na baca seperti Al-Qur'an iya Nangiro nasa ngiya ya Rasulullah akka 30 ubaja kula lahu napa kalau matinro jaja ka 10 tapa lagat tagi nabi tasaruban na nasa ngiko punna jadi alin iko male jadi ya naro betungan ya naro nala rodasar ya to na to ampai kong katau mate namah kula lahu ta begitu kan katau mate ni baca kula lahu kasih sabu ka 10 sabu itu na niya kang untuk tomate apa ya ko mapatama ka orang paling cica mi patama na tomate ko iyo pokok kula lahu gandrusu kang magampang begitu itu sebenarnya dia pakai tapi tidak pernah Rasulullah mengatakan bacakan surah Al-Ikhlas kepada orang meninggal deh cuma kadamiro pahalana ko orang itu baca untuk tomate letu mato baca la pateh letu mato padong letu mato na pada mana miro itu ya kira jadi itu nala dasar ya kong kade nasa paka ya silahkan nih makir jadi itu yang penting saya